Sirangau दै बानानि सुरात लानो नुजाथिदों मिरुनि थान्दै दोलो। दोलोआव दं मिरु दै सम्पद बिफाननि बिथोनगिरि सन्जीब कुमार सुमन, मिरु गामि जौगाथाय मन्त्रि बिफाननि लेङाइ नेहाथारि प्रभात कुमार आरो हान्था मेला आरो राजालामा बिफाननि बिबानगिरि धीराज बिथांमोना। बावैसो भुटाननिफ्राय फैनाय दैया बाना खालामनायनि सायाव नायदिङो थान्दै दोलोआ। साथामनि थान्दै दोलोआ फुंनि 9 रिंगायाव चिरां जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिनि सावराय नब्लाङाव दैबानानि सायाव नायफाम सावराय मेलाव बाहागो लायो। मेलाव सिडली चिरां विधानसभा बियाबनि एमएलए पानिराम ब्रह्म, बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जेम्स बसुमतारी, साब्रै एमसिएलए खाम्फा बरगयारी, सुकुर सिंह मुसाहारी, खलिलुर रहमान आरो नन्दलाल मगर बिथांमोनाबो नुजाथियो। लोगोसे जिल्ला बेंगिरि गकुल ब्रह्मजों लोगोसे जिल्ला खुंथायनि बिबानगिरि, बिफानारि बिबानगिरिनि नुजाथिनायाव दै बानानि सायाव सावरायो। जर'खायै दैबानानि खहा जानायनि आयदायाव गोनांथार सावरायनायजों लोगोसेनो जथुमनि उनाव दोलोआ जिल्लानि दै बानानि खहा जानाय उदालगुरि आरो शिशुबारि ओनसोल नायदिंना बुजिना लायो। অলপ আগত যে হৈছিলে এই 10-15 দিনৰ আগত যে বানপানী হৈছিলে সেইটো আমি গোটেই জানো, ডেপুটি কমিশনাৰে জানে, আমিও জানো, বিটিসি আমি জানো। তো মই নিজে ঘূৰিছিলো, ঠায়ে ঘূৰিছিলো। তো সেন্ট্রেল টিম আহিছে, এটা সেন্ট্রেল টিমের লগত কয়েকটা জায়গাত আমি ভিজিট কৰিম। বাকি আলোচনা কৰিলো, আমাৰ এই এমএলএ ডাঙৰীয়া আছিলে, এমসিএলএ সন্মানীয় এমসিএলএ বিলাকে আছিলে, মই আছিলো আৰু সেন্ট্রেল টিমৰ দুজন টিম আহিছে। আলোচনা কৰি পেলাই এতিয়া ফিল্ডত আমি ভিজিট কৰিবলৈ যাম। একজাক্টলি কি হৈছে হোৱা নাই, তাতে ফিল্ডতো আমি ৰিপৰ্ট দিব পাৰিম। ভূটানৰ পৰা কি পানী আহি পেলাই আমাৰ জায়গাটো ইৰোডেট কৰে। প্ৰটেকশ্যনৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে আৰু বহুত কাম কৰিব লগা আছে। আৰু ফুলি ডেমেজ 14 ঘৰ শিশুবাৰীত আছে, এটাতেও আমি যাম। তো আশা কৰিছো সিহঁতে যি ৰিপৰ্ট দিব, বাকি এইটো হিচাপত